ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go mosielele le Mphoteme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. People of South Africa, we are tabling the 2026 local government election manifesto as a 5-year commitment. Motho wetso mo kgasong ya rona maitsiweng ano solofela go utlwa fa gareng ga tse dingwe tlhomosemmuso ya lekolo la ditsholofetso la EFF kwa Limpopo e rakane le rally ya ANC kwa Limpopo. He made sure that whether it was singing, whether it was speaking, whether it was inspiring the youth, whether it was acting, he did it to the fullest extent. Modiragatsi wa diterama Sputla Sebogode o bolokilwe gompieno kwa dirapeng tsa baswe tsa Silicon kwa Polokwane kwa Limpopo. We've never underestimated a team. We've played every team and we've given the team the respect, but we've never, been scared to play against any team. Mo go tsa metshameko, kgaisano ya Women's Africa Cup of Nations ya thankgololwa ka moso. Mogaetsho madume tsa gompieno tse di thankgola ka gore tlhomosemmuso ya lekwalo la ditsholofetso la EFF kwa Limpopo e rakane le rally ya ANC kwa porofenseng. Helikoptara e neng ya apeisitswe ka mebala ya ANC e ne e fofa kwa godimo ga stadium sa Thohoyandou mo ANC e ne e tshwere rally gona. Go le jalo EFF ya re ga jaana ga ya nyemisiwang mmoko ke kgokgontsho ya lekoko le le busang kwa porofenseng eo. Lekoko la Economic Freedom Fighters le iteleketse kwa porofenseng e lwelwang go gaisa ya Limpopo. ANC e na le tatedi e matla kwa porofenseng eno, mme EFF e ne e tlhomilwe leitlho ke helikoptara e go belaelwang e rulagantswe ke lekoko le le busang le le lona le neng le tshwere rally ya porofense kwa stadiumong sa Makwerela e seng kgakala go le kalo go tswa kwa EFF e neng e tlhoma ditsholofetso tsa yona tsa ditlhopho gone. Phansi ngehelicopter ye-ANC, phansi! Amandla! Fa a ne a tlhoma setlankana sa ditsholofetso tsa ditlhopho, Malema o ikwetse gore bommasepala ba abelwa madi a le mantsi ka ntlha fa e le bona ba rwalang maikarabelo a thebolelo ya ditirelo ka tlhamalalo. No government of the EFF will allow a situation where at an employment level men are more than women. There's going to be a policy of 50-50 in an EFF municipality, in management, employment, procurement, and economic development. Lefapha la matlotlo ga la rebolela diporofense matlole a bommasepala ba le mmalwa ka ntlha ya fa tsamaiso ya bona ya matlole e le botlhaswa. Malema o tlotlomaleditse ba lekgotla ba EFF ba reng tiro ya bona malebana le thebolelo ya ditirelo e manontlhotlho kwa porofenseng ya Gauteng, Eastern le Western Cape ga mmogo le KwaZulu-Natal. There will never be a village without electricity because every mine and every factory that works under the EFF municipality is going to work with the municipality to ensure that there is electricity in each and every house and it is affordable. Malema a re ga go ne go nna le kgololesego ya nnete ntle le gore batho ba Afrika Borwa ba newe ditirelo kwa legatong la dipuso selegae. People of South Africa, we are tabling the 2026 local government election manifesto as a 5-year commitment to build people's municipality that will deliver economic freedom in our lifetime. Victory or death, vote EFF. EFF e rotloeditse maAforika Borwa go ya go voutela lekoko Wanatsele a tlhola malatsi a le mane. Good Party le Rise Mzansi tsa reketapele e sa amege mo bonweenweng jwa dithetso tsa puso di etsa komishini ya Madlanga ke yone ba ka ya tlenegisang mo bontlhopheng jwa bomeyara. Makoko a itsisitse tokololo ya komiti ya meyara wa tlhabololo ya ikonomi Sarah Mabotsa jaaka ntlhopheng wa Makoko ka bobedi mo ditlhophong tse di tlang tsa bommasepala. Makoko a re rekoto ya gagwe e phepa e mo dira motho yo eteleleng pele mmasepala mogolo wa Tshwane. Sarah Mabotsa o tsenisi mmuso go maemo a kwa godimo a masepala mogolo wa Tshwane. A re ga ipaakanya fela go etelela pele tsamaiso ya masepala
mme o batla go baakanya matlole go matlafatsa thebolelo ya ditirelo ga mmogo le go tlhola ditiro di le 2080. I want to make sure that jobs and working economy is here in Tshwane. We want a safer city. We want housing and special justice. Mabotsa ke ene fela mo lekgotla wa Good Party kwa Tshwane yo a tlhophilweng ka 2021 mo ditlhophong tsa bomasepala. O ne a nna tokololo ya komiti ya meiara ya tlhabololo ya ikonomi ka 2024 mo tlase ga puso ya makokomantsi e neng e eteletswe pele ke meiara Dr. Nasiphi Moya. Mabotsa a re o kgonne go godisa matlole a Tshwane go tswa go diranta di le bilione go ya go di le dibilione di le 15 mo dingwageng di le kwa tlase ga di le 2. Baeteledipele ba gagwe ba re Mabotsa ga se fela senatla mme ga ise a tsamaye a utswetse batho. There's a commission going on, the Madlanga Commission. You have not heard anyone from the Good Party or Rise being mentioned in that commission. So we don't do the politics of corruption. We don't do the politics of tenders. We don't do the politics of telling people to go and occupy a piece of land so that you can get a tender with your friends to remove them. And then you say you stand for the black child. You want new leadership that can demonstrate leadership, but also raise the bar. A leader must have values, they must have principles. So we don't just want new leaders for the sake of wanting new leaders and then set a baseline of the existing ones. We want better, qualified leaders to lead this country. Khabagare moeteledipele wa Rise Mzansi Zibi o gateletse gore a mangwe a maikarabelo a matona a ga Mabotsa ke go netefatsa gore ga gona ope yo salela morago ka go netefatsa gore mongwe le mongwe o emelwa sentle ka go lekana. Rise Mzansi le Good Party ba dirile kitsiso ya gore ba sopo sengwe mo ditlhophong tse di tlang tsa dipuso selegae. Re bo gape re go amogela mogaetso mme re tsholetse ka gore molaotheo wa naga o tswelela go gola le go tlotliwa lefatshe ka bophara jaaka o gatetse pele go gaisa. Monongwaga SABC e nyalantse le segopotso sa dingwaga di le 30 tsa molaotheo o montshwa wa Aforika Borwa ka go nna le dipuisano le bana le seabe ba ba farologaneng. Go sa le gale modirammogo ka nna ke Adumile Moalusi o buisane le o mongwe wa baitsanape ba ba molao wa molaotheo. Ke go leboga Katlego Mothoetsho Madume o tla gopola gore monongwaga re keteka dingwaga di le 30 fa e sale go tlhongwa kgotsa gone go tsengwa tirisong ga molaotheo o montšhwa wa naga mme mono wa monongwaga ke #30for30 o tsamaelana le ditlankana di le 30 tsa maitlamo a ditshwanelo tsa botho. Re buisana le moitsanape wa molao wa molaotheo Shadi Moganwe ka ga botlhokwa jwa ditshwanelo tsa botho. Maitsho Madume Hi, ke ya le kae? Re teng le kae? Ra go amogela mo kgasong ya rona ya dikgang. Ya leboga. Ka bokhutswane fela re gopotse gore botlhokwa jwa ditshwanelo tsa botho ke eng? Botlhokwa jwa ditshwanelo tsa botho ke gore le gopole gore South Africa e tlhaga kae in the past akere. So ga re celebrate kgotsa ga re keteka molaotheo wa rona o montšha, I think it file an opportunity to reflect gore South Africa e tswa bogakala jo bo kana ka democracy ya yone. So molaotheo o adoptile
a decisive break from our past gore o re fe kgololosego through human dignity, equality le kgololosego. And then the values tseo ke tsone tse leng gore di at the heart of the Universal Declaration of Human Rights. And then mo dingwageng tse di fetileng molaotheo o shapeile our democracy by limiting the exercise ya public power gore sireletsa ditshwanelo tseo tsa rona tseo tse di leng mo molaotheong gore fa a peaceful le gore fa peaceful legal mechanisms tse leng gore re kgona go di dirisa go resolve the conflicts amongst ourselves le the government as well. Jalo ngwaga ke 2026 a wa akanya gore mo Afrika Borwa mongwe le mongwe o itse ditshwanelo tsa gagwe tsa botho ka botlalo le maikarabelo a tsone le gore go botlhokwa go le go kae gore a nne le kitso ya tsona. Ha ke 2026 ke nagana gore rotlhe as South Africans or mongwe le mongwe o mo teng ga South Africa wa itse gore go na le molaotheo o na le ditshwanelo gore wa itse gore ditshwanelo tseo ke eng le gore o di exercise yang a ke dumele. I think there's still more se leng gore rona as boramelao and also the media as well go na le something se leng gore re ka se dira to go ensure gore batho ba itse gore ba na le ditshwanelo and ba di exercise yang ditshwanelo tseo. A wa akanya gore go fitla ga jana mo Afrika Borwa mongwe le mongwe o bona ditshwanelo tsa gagwe tsa botho tsatsi le letsatsi. Nagana gore ka letsatsi le letsatsi go na le to a certain extent leng gore mongwe le mongwe bona ditshwanelo tsa letsatsi ka letsatsi, especially ha etla mo human dignity, equality and freedom. However, I think because go na le a certain clause airing the government e khona fela go protect the rights tsa rona according to the resources tse leng gore re na le tsone ke mo teng mo re bonang di issues tsa tlala or poverty and unemployment. So in as much as molaotheo o fa government the responsibility to ensure gore o protect the rights tsa rona, we still have socio-economic issues, we have socio-economic challenges, issues such as unemployment or youth unemployment ke yone irang gore re khone go bona gore there's a shortage or there's a gap between se molaotheo o se buang in terms of our rights and what the government can give us in terms of the resources tse na leng tsone. Molaotheo wa rona o santse o tlotlomadiwa lefatshe ka bophara gore ke mongwa o tlhomamisang kgololosego go gaisa ebile o tsewa jaaka wa maemo a ntlha mo lefatsheng mme le fa go ntse jalo go na le ba ba reng o tshwanetse ga fetolwa maikutlo a gago ke eng ka ga seno? Tawarna is one of the most progressive ones because of our Bill of Rights or ditshwanelo tseo tse ntse re bua ka tsone. That is why o praisiwa or molaotheo wa rona o praise throughout the globe. I don't think re tlhoka go fetola molaotheo, and I'm not saying that because ga go kgonagale. Ha o ka sheba section 74 ya one molaotheo, the drafters by the constitution knew gore it's not cast in stone, it's not set in stone, it can be amended but I don't think I think the challenge is the implementation. Constitution is very progressive, renale progressive Bill of Rights. I think we have great laws in theory or I think renale challenge implementation. Re go leboga Maitsho le kamoso. Yo e ne le moitsanape Shadi Moganwe re buisana nae ka ga botlhokwa jwa ditshwanelo tsa botho le tshekatsheko ya molaotheo. Jaanong ke busetsa marapo kwa go wena Katlego. Ke a leboga ke adimilwe mogaetsho re ditsola tsa ka gore komishene ya ditshwanelo tsa botho ya Afrika Borwa kwa Northwest e golotse pegelo e tlhabisang ditlhong ya go sa obamele melao ya ditirelo tsa sepodisi sa Afrika Borwa SAPS lefapha la ditirelo tsa kgopololo ga mmogo le ditiro tsa baagi le mafaratlhatlha kwa dikantorong tsa tsona. Seno di latela dipatlisiso tsa komishene tsa go tloga ka 2023 go fitla ka 2025 tse di mabapi le maemo a diteišene tsa mapodisi le dikgolegelo kwa porofenseng. Komishene ya re diteišene di le 66 di fitlhetswe di sa ikamanye le molao. Seno e le ka ntlha ya fa di na le matlwana boithusetso ao a sa siamang a batshwarwa, di sena di-CCTV camera, di tlhaela badiri le go tlala phetelela. Gape batshwarwa ga ba na tlhokomelo e maleba. Go fitlhetswe gape gore ga gona diphaposi tsa baimana, ga go arogangwe batshwarwa ba ba nang le bolwetse jwa tlhaloganyo le bao ba itekanetseng mo dikgolegelong di le 10 mo porofenseng. The issues are not isolated, but they are systemic issues which warranted
that the issue then be looked at and investigated by the South African Human Rights Commission at a systemic level. Mekgatlo ya badiri eo e emelang mapodisi le badiri ba tsa kgopololo ya re e ntse e bega merero eno mme go sena tharabololo. These buildings or these facilities tse leng gore a di kgone go comply le standard le security or the way that it's supposed to provide service ka gone di tshwanetse di tswalelwe, then ke yona language e leng gore currently gone yaanong gongwe ya utlwagala. Sepodisi mo Nonoso West sa re se santse se sekaseka pegelo eo e rebotsweng ke Komishene ya Ditshwanelo tsa Botho. The South African Police Service in the Northwest did receive the Human Rights Commission report on our detention facilities. We are currently studying the report and coming up with remedial actions. Komishene e tsweletse ka gore e file mafapha a maleba nako e lekaneng go samagana le merero eno. They are the ultimate duty bearers. So if there are failings on the part of the Department of Public Works, they must do everything in their power to correct the issues we've identified. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Re boe gape re go amogele bogaetso re di tsweletse ka gore modiragatsi wa diterama Sputla Sebogodi o bolokilwe gompieno kwa dirapeng tsa baswi tsa Silicon kwa Polokwane kwa Limpopo. Sebogodi o tlhokafetse beke e fetileng ka laboraro ka ntlha ya makwa a golaganngwang le bolwetse jwa sukiri. Makgolokgolo a badiragatsi ditokololo tsa lelapa ga mmogo le ditsala ba ne ba phuthegile go tla go mo neela tlotla ya bofelo. Monna yo tlhalositsweng jaaka yoneng a dira ka thata le lerato o robadisitswe ka mmino. Ba lelapa la ga Sebogodi ba re le mororo a ne a na le tiro e ntsi o ne a dula a dira nako ya go nna le bone. To many of you, he was Seputla Sebogodi, a legendary actor, a gifted storyteller, and a man who brought smiles to many. But to me, he was my best friend, simply my dad. He was my first love, my first hero, my best friend, and the person who taught me what unconditional love feels like. Sebogodi wa amogetse dikabo di le pedi tsa SAFTA fa na diragatsa jaaka Kenneth Mashaba mo Generations le Moses mo The Republic ka 2010 le 2020. Badiri mmogo ba gagwe ba re boinelo jwa gagwe mo go ruteng badiragatsi ba bašwa bo ne bo kgatlhisa. The Bible says in Mark 13:35-37 that we know not the time and to keep watch. It's an important thing for us to remember as we reflect on the life of the man lying before us. The reason why it is so important is the way in which he lived his life with absolute exuberance. He made sure he fulfilled every single mandate given to him by his Creator. Gape go nile le boikuelo go badiragatsi go nna seoposeng go netefatsa gore maemo a bone a tiro a tokafala. As far as the amendment bill is concerned, we are one of the countries where artists are not necessarily having their rightful space in the economy because probably of the legislations that are there. And I think the government of the day is prepared to work side by side with the artists to ensure that there is order and there is direction in terms of ensuring that they claim their rightful place in the economic activity of the country. Sebogodi o tlhokafetse a na le dingwaga di le 63. Motshameka gare wa Mamelodi Sundowns le Bafana yo hulere Jaden Adams o kailwe jaaka motho yo neng a bontsha maikaelelo bogatlamela masisi boinelo ga mmogo le go baya dikgatlego tsa naga kwa pele. Adams o tlhokafetse go sa lebelelwa kgwedi eno e ne le malatsi a le 11 a le dingwaga di le 25 beke morago ga go emela Afrika Borwa kwa sejaneng sa lefatshe sa FIFA 2026. Tirelo ya phitlho ya gagwe e ne tshwaretse kwa Stellenbosch. Ba lelapa ditsala le balatedi ba kgwele ya dinao ba ne ba kokwane kwa Stellenbosch go tla go itlhobogela Jaden Adams boitumelo le megopolo jwa botlisitseng go di milione tsa baagi ga mmogo le boikgantso jwa emetseng setlhopha le naga ya gagwe ka jona ditlhotsi di tlotlomaditswe. Loso lwa gagwe ke tatlhegelo e kgolo go ba lelapa la gagwe ditsala le batshameki mmogo nae. Nna le mogatso re godisitse motshameki yo re neng re morata wa maemo a go tshwana le a bo Messi le Ronaldo. It was a player with a big potential. Again, as I said, too young, too soon. We lose him because he was not really on his limits.
loeto la ga Jayden la kgwele ya dinao e ne e le la boineelo go se itlhoboge ga mmogo le talente e tswileng diatla o ne a rotloetsa batshameki ba ba potlana ba kgwele ya dinao kwa goletseng gona kwa Stellenbosch le go ralala naga. Today is a very sad day for South Africa, particularly more sad day for the local people, because Jayden used to be a part of Grootman. Ntle le bokgoni jwa gagwe jwa kgwele ya dinao, Jayden o tla gopolwa ka boikobo le tlotlo eo a neng a na le yona go batshameki mmogo bakatisi ba ba neng a tshameka kgatlhanong naye le balatedi. He made the people of Stellenbosch, the people of Cape Town, the people of Western Cape, the people of South Africa very, very proud. Le fa tshameko ya ga Jayden Adams e ne le solofetsa megopolo e le mentsi e neng e se kitla e lebalwa o tlogela boswa jwa tsholofelo tiragatso ya manontlhotlho le go se inele. Motho wetso dindile kalo tsa segong jono dikgang tsa sepedi le latela ka mosome SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelepelo ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe.